Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka VPP Youth Wing kalapan pau bakat kum gajengyo alingba ka RTI kalalap bagajaka ka badon hapolo hajan ka office NPP ka balakir dakitin rong blue kadai balalong try daki kat tukani ki bajla uba marbut dekhar president ulit hu balingba ka RTI lalap baki try jaka hangtei ki babun hi ki dei ki bajla badak liang ka seng menta ka sngi ka arpoi tarik kilalet ban panjing shai nak additional DC ka revenue halor ki babun ki jingtip ki bompat shamna penshai bha hakani ka RTI halor kani uba marbut ulet hu ba hermus lap sam ubadi uwe ni ki try ka te ka jaka ubade na giant hills uladi kini ki jaka shakila ngot ki bajla kaseng habede bakani kala kali ka additional DC bakumno ki bajla ki yolat banthiet jaka ka additional DC ka leitho bakate ka jaka ka hap hapo ka European ward kumta ki bajla ki la banthiet jaka nakaliang kaseng kala pauru bakam sngo ya hap bagi bajla kin yo thiet jaka hapulo bat kaseng ka kwa bakin pindu pendamno ikini ki jaka balai shikini ki bajla ti hakani ka por komentar nalang ka yudwing kejungi lengkap bat di nambas hat kami layo bani kendo ya I madam Priti ki samba belong I additional deputy commissioner revenue pi kadau bang iwan bani kendo hakani ka por komentar ne polisi office I kadehi ketuka issue kabaka VP state wing kalasim nadu kisnam kulatep ngan supen kerma pendiat nomor ba ketuk isu kedai hang the hapo pulo ketuk jaka kebedon hatu hajan jongka NPP office building hang tu ketuk jaka ke surround ya ketuka NPP office hang tu borok kawehi bat khamtam ketuk jaka ke bakir ya ketuk kiten bulu pi nadu mensuang lawan kendu ya ka ya IDC mendai tang IDC ngelawan kendu ru ya I commissioner secretary jongka revenue ru kong mat sidor ban panjing tip mo ban panjing shai menu badai try yak tu jaka ki badan hang ti hapo pulo hantam tu jaka ki baker tak tu ki ten bulu te kila kinting yangi sharum shaneng nyim simlayo ya ka jubab ka besai nadu senen ke badam nadu nakaliang DC bat hadu I commissioner secretary kong mat sudor la ong yingi ru ba up daladep kuja ngin sa ya ka jubab nre anu tu kipor ngim simlayo ke jubab de hakani kapor komentang kwa ban pentip ba nakaliang state wing bang ngim ban sing ya ban file no dak RTI but mentak sing layo ya kani ka RTI bangila file de ni kwa ban pentip ba itu kijaka ki bodon hang ti po pulo mo markhap bat ketuka NPP office ka bodon hang ti po pulo khamtam itu ka jaka ka bahe ba ka balakir ka tuketin bulu te ngila yo jintip menta lengba ka RTI ba kitrai ki badai gitu ki jaka ki babun ki dei ki non tribal mo ki barjala te hang ni kat kum ka RTI ka ba ngila yo ngasukwa ban penpa mat jogi press media ba ki ba kintip mo ba ubayo ya ketuka jakang ti ubaningkong udai usri harmos lapsam mo Baar yo Isrimati Radha Pasari but two others kita kitu others su kideki nan tribal balai yo Srimati Uma Devi Shokhani but three others kita ru laingut kibayo ang thiru kideki non tribals basau Shri Rishab Agarwal but two others niru kideki barjala bro kibayo ang thi di nakaliang kejungi ngelawan pancing shine na ini additional DC jongkar revenue nomor ba kidang don kini ki nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 hadu mentangi 4 yo kini ki information mo di position of occupation details ka ownership history teka land use and purpose bat ka register documents and agreements mo ki kot kisla nadu kisil deed ki lease agreement mo kater te kilat ho ang ni ka RTI bang ni hapan wan hang ni ka office ban pan susu ikini information tinggal pan susu ikini information ki basa ki mampala ban kan ni RTI bat kini kila pan por yang mentah bat kila pawan mi yang ni next week te kabalingo susu kolong ba ngikwa ban yetu ipi ba uni usuri harmas lapsam katum kajing petai jugini ki officer ki badan hopo ya kaba
ngilai kendu ya Deputy Commissioner ini i Madam K Sangma ilai thu ba uni harmas lapsan ula adep dia ya kani kejaka ja kini kinon tribal semua we are langut kinon tribals kata Kasri Radha Pasari kabadon kata ka plot number 2 Kasri Mati Uma Devi ka plot number 225 bar Kasri Risham plot number 25C uni harmas lapsan ula dia ya kini kijaka ki badan hang the hapo pulo sha kini ki Barjela di nakalang ka VP Youth Wing menta ka sngi dap da ka jingsong khia mo ba bro sikata ngila angnut bantip menu badi trai gitu kijaka ki badi hang the bat menta ngila yo jingtip ka basaling bakap ti ai mo bagi bebun hi kijaka kidai kibalayo kidai kibala long try mata kidai kini ki non tribals ban ngila clean ka additional DC kumnu ki non tribal ki yo ban ki jaka mo hang ni po Shillong mo hang ti po pulo additional DC lai thu ingi ba katu ka jaka ka ha po European World bat ilai thu ingi ba ka European World ki non tribals kila ban ki jaka tingila ya keling ngila ya thir mo sani bha hakanu rukom katu ka jaka ka ha ka European World mo te lai thu ingi ki babun hi po Shillong ki jaka ki don ki bahap po ka European World te nakalang kajungi hakani kapor kamta nisngo pan bu kadiman hakmat ka DC khamat kani additional DC kham tam e mo dangila yo ya kini ki information ki batang sa ki batang don mo di way arlai sausan mo ki batang sa ngi dang pan ki bakin sa ai hakani katayo ko banwan ni kwa bangin yo so full detail habi de bikini ki information ki batang sa bat ngila buru ya ka demand ba nakaliang kajungi ka state wing ngims ngo ya ha mo ba ki non tribal kin yo jaka hangki po pulo ni kwa ba nakaliang kajungi kin penduk kin pendamno ya kini ka ya kini ki jaka ya ka ba nakaliang ka government nakaliang ka DC office kala ai ya kini ki jaka ha kini ki non tribal kat kum ka jing keli ki jungi habide ba kataru ngelai keli hi yong kini ki non tribal ki bayo ini sika ki de ki manabar ki de nang ni na po ri jungi ki ong hana ba ki de nang ni de ngi tingi lapan be thik kat kum ki ki api ki babon mo ko ban tip thik pathik hatu ki de sha nem nang ni na po ka jela ka jungi namar ngim patsanya te hadu mentah ngim patsanya namar hadu mentah kini ki be ki RTI kim pala ban ai te mentang ngidang up segini kiwe ki RTI kini ki information uni badi ni di bosong bosak se uni badi ru kim la re ban ai details bosong bosak se tama ki siwe thu hi ki tip baki ba udaina po janti health city sport janti health ki action ki step opin simpan nang ni man ki action ki step nakaliang ka VP bangan sim ni khamat te ngisai song ngisai perkhat namar ba nakaliang jungi tingim suy ha mo ba kijaka ki bobon po karikasi jungi khamtam e po Shillong mo ang tie po pulu kan sulet bagi sulong try is ki sakita ki non tribal seni ki Barjela nakaliang jungi ngimla ban pedang ngikwa ba nakaliang DC nakaliang ka additional DC ru kan pet kan portu banyak kan berpakai bah bide begini ban nakaliang jungi ru ngindang budien fi kawairu fi ka sarkar ka jungi hi hakabide bagi jaka ki habide bagi jaka ki ta kaile ban klun bha kaile ban di mo kumentar ngilalap ba ka sarkar kala di gini jaka segi Barjela dina kalian kejungi ngidap ka jing sumkhia ka jing bitar ka juk kapor na kalian ka VP ba na kalian ka DC na kalian ka government kala di ya kini ki jaka saki non tribals kum jing ban pinbiang kita ki jing pan jong pi lanu ki ong ki pan por na pi ban pinbiang pi ki pawan mi yangi next week ngi ngilong yaki bang ngimla apsu ngi kwa ba pin jing sa maneng ngilong ai no mentahi mo kan no pustin su ngin wan hang ne po DC office na nadu men senam tingilawan hang ne tingila that kumong ya pi mane kila asu pen sat seri sum seneng kila asu penting na rum seneng yangi tenre to dan bok pat ngilayo ya kanika ti ai ngini ya sa stom kanika tayo bagi lakular bakin sa asu ya kiniki information
Di tangan ni kawai ba nakaliang kajungi ka steady wing. Kumpang filai yang tiap pulau kalau ka jaka ka bakapnya ba, mo. Kalau ka jaka bakapnya banya nak tu ki footpath ru ngatrai ki pat ru kamda ilong mo, kamda yolat banya tu ki footpath. Di menta ki jaka ka badan hong tu ki supir kum tu. Nesi ka sulong wasteful katuka cakang tu kan meneru ngila keli nadu usna mayu kila dia katuka cakang gitu kila dia kan katuka cakang dia di kim pala ya kata ka senam kisu ingina kala senam ha tikiong ka jaka ka di ka revenue la tikiong ngai fila yo revenue you bro kata na katuka cakang dia nomor boleh hadu menta kitang sukir tin bulu bet kum tu mo kim simna le ye kila su bet kum tu kala bu jing ma ban ki pat ba ki bayat bayang tu Yim tip ki kam sakhlea ki badon hang tu pok kan. Tu kum piong mentang kadai ribulan tu pimbu pada jikli ki beli kin habandi beli kin ai pada babun ki traizela ki batang ka cakasa ru kim dan. Katagen bang ngiru ngila keren ya ini additional DC ba ini semukhya mo nomor boleh ba kani ka sarkar ka kalong favor ba tang ya ki parjalangan ong su umno kan. Ka favor ba tang ya ki not tribals. Tipet hadu ki kam ki jamru mo. Kiba don hapo kari kijungi bonsin hi kafe bawa bet yaki barjala. Ting ni ong yusu te nakaliang kijungi ngin saya terstom ni skmat bangin ya penki bangin ya jawa bangin deban penduk pendam ba ngin skam deban let's be barjala.